Sesien pan ai kuble ye ipiki prawngi be ye pro perjor baro ki bape ye gane ka program gane ka program ta. Te suami ya seprang. Tiya biar wa ka to kan televisi wa kharos. Tiya biar wa tu jurwa ka om ngalong khun jeng ble. Ngalong khun jong ble. Ngalong khun jong ble. Jain ku sai khun ha liu ba khoi. Ngalong khun jong ble. Ngalong khun jong ble. Ngalong khun jong ble. Jain ku sai khoi ha liu ba khoi. Ngalong khun jong ble. Em sha jong da lei lei. Em sha em sha jong da lei lei. Em sha na mar ni một phần gió chim trong chiều nóng chiều nón đã chim trong gió nada kasnam ujisu utrai ka chim trong gió nada chim trong gió im sha jong da lei lei. Em im sha em sha jong da lei lei. Em im sha na mar ni một phần gió chim trong chiều nóng chiều nón đã chim trong gió nada kasnam ujisu utrai ka chim trong gió nada chim trong gió Nyango yo ble se hisen pat hakabangi yo ban shakri yo try langba juga ni ko online service ai kuble ye pi baro ki parabungai bat ki porlok ki bayasno lang ban ngi langba joga ni jing shakri dwa yo ble bo yo ban ker khui pi iwe pi we yin yo ban sedang ye ni jing shakri ha ga ni ko por da kabangin yarwai ke jirwai kabashispa khandai pon reo ke jirwai kabashispa khandai pon reo kaboong ujisu udonbor bandayanga ujisu udonbor bandayanga barbor adem juga de jirwai skobha ban khot iba bisi lalu Hakabai ini ban pulian ka ktien ka jomble bat ban penkentang ya ka ni jing shakri haga jing duai Abadenya ju shem ban prang jing ten ju ibakau abadei idung barok saudong ngadon haplen jing ben sao kine kipot tenju naso ujisu upong sela kawan lambat shantik shum nabadon mor bandaya men ujisu ura
siang ala jusem ki barbaso sisa Henry nga shem jingdong kap nesem bat kasih ka berlai pa na utray nga juso kitin wapens no pelayanga kumno siyang ala artatin yunong pen ima ijong ha uji sudon por bandayanga 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 uji sudon por bandayanga bandayanga barabor jisu tanghaping asyatnya habadun tiu-tiu hablen jing atulungan syatnya madhak madgajin yapu belong kamkol atrai hana manyaga jing im jonga ngala tenjung asyem da shisha bebadun por bandayanga uji sudon por bandayanga 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 uji sudon por bandayanga bandayanga barabor Hakabanang ko nga nakwa bane ay kuble ye pibaro ke bape yagani ka program lang bagani ki kor ki bor ki bamenta but haswa bangan duai ngan pule katugani ki kintin nakaktin ka jong play kabanang kong kabenta kade ka kitab maar ki chronicle kalang ka new nakadukot ka bakhat lai hado ka bakhat san kabenta ka baar ka ki city upol si ki Philippi kalang ka basaw ka dukot ka banriu bat ka banyo ikintin ki bong kumde ladang akang kop ye ka bleng bat onam don slap lani ladang hukum yo point ben pam do ye ka ri lani ladang pha ye ka yap khlam hapling ki breu jonga dada ki breu jonga yake bala khot do ka korten jonga kin pen rit yiladi bat kin ruai bat kin wa ti ka khmat jonga bat kin phai no ni gelenti bamman jongki kumdalti ngan sngeu na bneng man ngan ma bi ki pop jongki ban ngan pen khia ye ka ri jongki ti ki khmat jonga kin pet bat ki skor jonga kin sngap ha ka jing ruai ka ban perlong ha ka ni ka jaka ka city Paul si Timothy Turkey Philippi kalau nong ko basaw ka dikhat ka banri wat ka banyo wat khusla ye ka ek ro henrei ha ka ek baro daga jingduai bat ka jingal pat lembat ka jingaingo to pipen tep ye ki jing pan jo pisu blai te ka ta ka jingsu ko blai ka ba palat ye ka jing sempang baro kan ri jai jai ken ye dono jompi bat ki jingmot jompi au Kristisu Tungani pandem mak chulwai. Au blay ber pajing wabling. Ni wan manai ngui mi try. Me bela ai ngi gir gelat bengi yo ban sekri mi. Wat daring mi yo suban let siyeng mani. Andring yo pada kani kiting start ka bamenta. Lang ba kani ki kor ki por bengi yo ban sekri mi. Ngapan pao ko jing sngu ko crowd ka dai e pasu in charge jongi balapan bet kini ko program lembat ki payarap lemi. Problem nang ai kijing kot kijing kia binyo banang trei nang taka kam kijong ngai ngai mi try nang taka tin kijong me long ko baim kabai kijing ai nang si mingi habang yai lang bai kini ka por kaba bon kini kijing ja kamtam ma ko yedei bat kini kijing pang
ka ba syuk hai hadu kata kini ka COVID-19 ka pagyong atrai ngi duai pun ngi kerpa de me peminis nei banton lem kat bangi baro ki bawat di me ki bawat ka khamat ka jong ngi pen re di le dia try to sebe hakmat jong me mio I ngi mungi long kumbungi long atrai to sebe nginam la da le di hindrai ngi duai pun ngi pan me atrai peminis nei atrai to sebe ban yeda ngi abangi khot kar pa de me in jet il ka jong ki donu in page se me barabar ban nginges ke matrai men da dan kat ban ni men yarab ingi ban when na yun kunim jing pa try pun chingai ni kum me lo kular akan ka kitab ko ngi no pulim tan balani penre tak ma jong ya try men sngewi jing tuai jong ya try ngadwai bun kar pa di me try na ga banta inong sinchar ki jong ni na do chief minister ka cabinet ki jong ki bril sarkar ka health department ki doctor ki nurse ki paramedical ka police department but ki wei ki beton benta ha ka ban yada ngi susang hai na try ndre kini ki mi se ki jaga ke bubun ban let ban sumari ki pri ban le ke beton ka ngade duai ban ngakor par me try men ri men sumari ki ban ai ki ka me ka bokai bakya ban yada ki he jing tre ki so ki try just be ngadwai ban ngakor par me try just be men kan mau ya kitu ki beton ki bhai hasem ki jong ki try ki beton chit ngai negeri ki tuni le se ki bala perkhat bikin ya ban phai no le dang bun ki jing ai ki ba api ki ngadwai ban ngakor par me try just be snapi ki try just be ai bagani kam sim kama mela kular wat khuslai pendem ma ki jing duai page me dan lam rakat bat ki ni da ki de ki khna puli ki de ki batre ki bakta ki de ki basulet ka legend of say it way bin karpa men da dan lam rakat da kin wan shi pen pe ji kan ti ya ki ta ke ke len ti sin ki da ki de ki ban sa shi ki ta ki jaka ro to da dan lam rakat no me try just so be ko ka kaliman ki just so be pro ko ro ki ne ka por ka ka lockdown ka bungimyo man mi ni yang try sibun ki para kristan ki jong ki para do no ki ba yin asem ki jong ki ngatwai ban ka pan mi try wala ringi mi man let ban pen ni ki ni melong play bu crowd u play u im try just so be to the support sa pa ki donor ke bala mong ki jong ki try kanam bukin la ban priang ni ki tinja ban ki tips ka ma ban medan me kin yo ka por ka man mi try I'll try to conmaru. You shagri from me, movement pen young as a poor. Pen slay you to board you with simple cordon. Try. Ye kubor gibun eye. Ying at I can longer kubor kabanami at like an eye. Kaboring, but I'm in seeming, hagging him, hagging shagri. Ni one ligament simple barretta try. Nippen red yellow dear try. Nippen pet yellow cranning yet try. Lambagan and getting punk. I go make one when he kaying. Clambing on your open pet to show you getting him. Sengawa try, you can do I, but it's in Kurkapat, you know, poor. And by getting from your pan of them discretion opening to me. Amen. Dungin yo ban let hakmat jong try hagajing a duai lang. Habaro kini kitayo but kini kisingi. Nilayo ban pan, no try. Ikibabon ki jim don kam. But ngasngo ban khot ingi hagini ko por. Dungin aingo yo try. In aingo yo try na mar kijing bahaju. In aingo yo try na mar kijing isnei, ye kijing le phlaju hagajing im gajongi. Blay ulakar khushi bone hagaba bon kiliang. But hagajing prashang jugi kum kibreo, ngela prashang. Kumno bangila ban light na kini kijing pang kijing shitong. Kumangila yo ban ruai kini kijing ruai shemen sim unong ruai wo. Jisu udon bor bandai. Kadai kecing da kecing blay. Kabala pelat ingi. Na kadai kecing pang kecing shitong. Ketien kecing blay. Kitab sam kabashispa arfunyo ko. Lada utrai sumari kenong ba. Unong ap upek lalui. Kecing presyang kom kibreo. Kanom la banlong. Lada kakti kecing blay. Kam da na kabantaju. Dungin aingo lang yo blay. Bangin a duai shushu. Ya ka jera, ya ka jinga da ka jong blay. Na ka benta,
ka jingim ga jungi ki bangai iwai piwai tungi duai lang nyango yeme ko pa hageni ko por chugani ka klemat ya ke jingkar khu ke jing ba bat ke jing isne jome ilong kumni ka bangi long de namar ke jing isne jome de namar ke jing e jome ka bada byang ye ke jingim ga jongi nyango yeme atrai habangi yo ban rwai rangkat bonor rwai shaman sim ko trai bah pedeng ki bon ki jingat lenti jong ka jingem ko trai de mami ubada ubakir nya trai ha pedeng ki jing tenjo ha pedeng ki jing at pulung ha pedeng ki jing sosi ha pedeng ki jing jenjar ko trai ka de ka jing da ka jong me ya ka jingem jingi wai pu wai kum ke bangai ko trai be ki jing persyang jingi kum ki breu ko trai ji subakara ki nam long am klam ka jing da jong me klam ka jing sumahan ka jong me ko trai ni sngo banai ngo ye me atrai ya ka jing long ble jong me ha ka jing im ka jing ko trai bangi da dua ye me a ble ya ka jing da ya ka jing sumar jong me atrai ya ni wai pu wai kum ki bangai ko trai ha bangin ya nang ni shakmat ko trai yen ya ha ka jing da ba ha ka jing sumar ka jong me sngo nge ka klipma Haka kerteng gaji me uci sungi duai. Amen. Ngin duai sekawai gaji duai na kam taki prabunget ki bapang ke besitom. Ki don shibon ki prabunget ki bapang ke besitom. Ki badon haki yen, ki badon haki hospital. Ngin duai ya gaji penkia, ya gaji pelat ke jong utrai na kam taki ki prabunget. Ngin duai ru na kam taki yen ki sam ki prabunget. Ki bala mat gaji sosi, ki bala dono ki be ki bathon jong ki. Giduai ke jing pentingan ke jong trai kalong halor juga di ke prabuge bad hage juga por ngin duai nakam te ka khubor jing ruai ka bangin yosgo bad ka ktien ke jong blai ka bangin yosgo lambau shakri jugo giduai bo bleu ni aban kar khunyi I wai pi wai hage ni ka por ting duai la trai ba ha sisien ko trai Iwan ban ra ye kini ki prabuge ko trai ke badan hapene ke jing shipang ke jing pang ke jing shetong ko trai ke met jongki dan hapene juki ki don ki yeng ke sem dan hapene juki ki don ki hospital ko trai ye dwai ye ke jing pen khia chome ko trai me ong ba ke jing jing am snam chome ke de ka dwai ban pen khia ko trai kta ki met jongki ko trai bakin mat ye ke jing pen khia ba de ke jing pelai lu chome ko trai ba nge de dwai ba ha ka kerteng ke jing uji subhanallah asra Baka jing pen khia chome kalong halor ki mat jong ki ko trai o ni duai ro nam ta ki tu ki yeng chi ki pram nge ke bala mat ke jing pai do no ke jing so si ko trai la ke jing do no ke be ke bathon ji ki trai pen tinge ni ki do man sem ko chome atra nya ni ki o mat ke jing ki ko trai chi su bakara ni duai ro ke ni ko por ke ni ke jing shakre ji ki ka khubor jing ruai ko trai ka khubor ka bang yo snol bo shakru ji mel ba ka ten ji be pen sle atra ka da long she ke jing ker khu yang ilang baro iwe biwe haka kerteng jong uji sungi duai amen nyanyo bat ngisko kemen shibone haga ni gopor bangi doni ke shakri ke jong trai ke balong ke missionary ke be ke jongi ke banyo ye ka ban ai ka khubor ke jingruai bat kumjo ka khubor jong ka kten ke jong In Yosno ya ka khubor chingruai lang bai kong suni syasir. But hadian juga ta. In Yosno pat ya ka khubor juga ktien ka chong blay. Now missionary ba iya jungi pastor Venue F. Boam. Slow nong pen em u ong la bilong u bat lor bor go konto sharai bat twai haga ba pin yo long clan jisu la sil den karam hadin plan Pop jong
try mental Hashem, but on board a tang mami, but khôn đắp nhang thọ lì, bên thọ nốt ma ba e. Jesus la siêu đen, karam hading na, kita pop trong kamen nor, usad likat kayor. Hagmat ket trong mingan yen, habakut ching marathon, ishayap nang bangan im, chirong ya mingan mani. Jesus la siêu đen, karam hading na, kita pop trong kamen nor, usad likat kayor, usad likat kayor, usad likat kayor. Nagabunta ka burong ublay. Amen. I will ublay hari kapwa. Nagabunta kini ka service kami yo kabakam kerpang. But here bersama nanti ublay likma kini ka YouTube channel. Tengah I will ublay hari kapwa dan kapalang ublay no slide ublay ban keren ini je seng apung kini. But kum yo rupan yo. But I ini program nagabunta jumlah bang ini bersama tapi kum diperabne. Ia kaktian ke jomplay, tengah jomplay kita jom tilang baru, kita berasal dengan kaktian kita try hari ini kuat komentar, kunjur nanti kita pergi perang Kristen, bagi mana Kristen kunjur, iskawan pedas umai dia, kertas macam tam, kalau jom try, kalau nak kena bagi jomi Yesus Kristus, tengah jomplay kita kerpang kalau mula kita kita kan kiba, nak kita frontliners kiba, lasiem dengan kita clear, ayah kita ada, ayah kita sumar. Bagaimana ragu kita jadi syongsan hari bahasa jadi beli juga hak kuat bukan kini kepada kesalahan. Bagi jadi dua jadi kalau mobil dengan kerku ibi untuk undang tiada usumar ibi lagi cuma jadi naksam, nak boleh jadi sistem Jepang baru. Berkunjung orang tak itu di Melayu yang di Jepang. Orang yang isne berkenan kesanti belum mau mencoba berkian atau jumpi. Tengah mentah begini orang sam dari port dengan kiri macam mobil. Kalau nak kitab di dalam nabi nak kalau nak baca baik dan berkata bersyukur hadu kebaca hati ketin ke hukum ni. Nama kata kami sikap menlet beliau eka kamlong pun kari Egypt hakabak melawan no hakabak melabet elau sumbai ban melai dalam kerja kami kepian cura. Mereka kata kami sikap pinjalet beliau eka kalau kari dom kari tem kepada diom no selap neng kari ken yang kau try kau boleh cuma usumar. Kikmat uturai, ubah play jome kidan, halo jomka, hal kesni, nado kapasitan nasnem, hado kapakut jomka ru. Habang ia pun boleh ikutkan di jom play hanya dikapuan pemerintah. Kapan mau lagi, ia kerja lenti kita kikut Israel, nado berkimi nak buat caution, kerjakan kepada dari jumpa jom try, dari jumpa bahai. Banyak lingkaru ia ketukar ikhlas, kepada kerja,
kepada lagi jing tenjo kepada lagi jing ke pun harus kita poi kan ke kendok coba negeri ke betul daga dot bertengah ke baki orang kategori kanan kau boleh ulang ulang dan tangan lagi jadi dari Israel pada hari ini jadi ke jogi hari boleh ke tim boleh kan ke por ni kat tu kan jadi di bentah balong ke jing ke ku ke boleh nak bentah jogi ni beri haswa ke dia mana kejat hapo jogi ni kiri kanan kita lagi di bentah ke bagi dia boleh kerana kan ke por bakamat kapan dan lagi kata itu jogi ni ke message ke por kalong lemmat boleh haga jinglek kalen haga jinglek denti ke jogi lemmat boleh haga jinglek denti ke jogi ngarali ini kecil scam, bamani baru hari ini kuat komentar. Kum kerja penbeliau, berkum juru kum di banyak di Kristen. Kebalap dia yang utara Yesus harga jengkel ini, idon harga ni kajeng lebih di kejuni. Kum bagi di ikut Israel kiladon. Padahal ni kajeng lebih di kejuni, iman mentah ia kena kajeng pang, iman mentah ia kena kelam kebang yang simpul berkat. Bahkan dia akan mandi kerja akan diberi kepada ia kejuni. Kalau kepuar ke bahasa musik, kalau kepuar ke bahasa kalau kepuar ke bagi beliau kibio show pada net ciki kam bijam kijing tue kijoki. Dan apa joki kiba dan lu ia kijing amat manio ia mam kadi kijoki pan pendak ia kijing dawa jong kepuar kijoki. Pada harga bakum kiri kepuar nyemla pan sekolah nak bentar joki. Pan kelam duai nak bentar joki. Dari rengkat kita ngaji sekarang mengenai lu ia fikir jumlah itu mengenai apa ni pan kenal mengenai kepuar. Kebangannya sekarang kalau kita juga kuda kita jogi. Gidan mentah hari ini kita benti ke jogi ini melawan faedin. Ngakan mau hak orang ini kewaikan. Ya kalau kita dulu hak sosial media kalau dia beriu bertiang ke kepala. Ubah faedin doa kita. Ubah orang ngambil doa sosnam araja ke kendai. Nama baru sosnam araja atau orang sosnam ubah dari virus. Negara ini baru kita yang melawan faedin. Bangangit sekarang mentang gila nancam. Ya kapangin siasiam yo try cisu barang nak pergi jogging. Gimana dia kata mungkin faiden. Ndai begini ada seprang. Begini ada cakap pada pedang jogging kijing tenjo bagi timba. Dan mulai hamang itu kijing tenjo apa kijing kaimat terpulang. Kaimat terhom kepada hasmat tu yang ada kepuar. Dia kata begini orang kenyak lingkot hang kepuar kat kum dengan kenju blay. Baka bantah kong kalong bagani kecaka bagi kuat Israel kini. Kalau kecakap kau boleh, ulah dapat mengkreat nak pun tak jogi. Pada masa kalau tangiti bagai sulit, macam pino yaka. Kecakap kau boleh ulah kulah. Kebasa kalau setang bagai sulit, macam kat, macam yaka. Maka nak kecakap kejongi, kata kecakap kau boleh ulah kulah, kecakap kau betul, dah kedua pada kenal. Bagi kung kibangit ko na ay mo ublay bagi don hangin ni kejo kajilin nanti kabaw Jisu ulah dapat kreat na kemental juni. Bagi kumangal ang mentang ginong lamat sangi hashtag. Ndai ay banang ni syakma. Kaya kapan jangin tip. Ndai gidon ni kular kejo ublay. Lampat ni. Pagkata kalong bagi don ni kajaka kabangi ublay ulah kerku na kemental juni. O Paul ko yang kasiti. Segi Ephesus hakalan kebanin kau hak dapat kebalan kau ini keketian. Lawan kerku yang boleh berapa Yesus Kristus waktu rajini, obat kerku yang ini. Dan kerku bahkan jalan sembaro hari jaga benar hau Kristus. Kau buat hari ini keketian kejauh bol, bangi kum kebangan idon yang katakan nam kau kerana kau boleh melakukan kreat dan mentajui. Berkata kalau bahawa Yesus Kristus ulah dapat pendak nak mentajui. Kejengnya pada Yesus Kristus halon juga di Calvary. Kalau menpendim, bermaksud apa yang dinampak di baca berkebaran. Pada kejengkuran kejauhan teologian wakau, Dr. Kalba, orang ini diketin. Boleh, wala jam jika kharai ke kerawan wan cili ke perthai. Batam tak bawa cili ke perthai, wan cili ke perthai, kebauan ubriu. Tak ubriu, mereka ubriu, ubalah hakapo. Padahal ada cuma kerja ublay, day bagi elit marsiteng, day ublay wan siteng, wan ubriu ulit siteng. Dia ublay ulah tak ublay kamru, ia kena kharai ke bercerang, kat baru hadu ke jinia, kat kharai ke jinia. Pada layak nak
orang taban penting pada sus lagi. Kata kedai ke jemaah boleh pula ai dan kita jadi dah jengap itu Tuhan Yesus. Di dalam kata apa kata ban ayo boleh lah penting ai ke musim ke jadi dah jeng saya itu Tuhan Yesus halu coba di nakal boleh. Panganur batang pada jengap itu Yesus halu coba di nakal boleh. Ngidon dia kata ke jeng bujuli ke kentang kebalang kecing kerku, kebak kerja musim, kebak hati jaga benih. Nak kita jadi bawa ki benih pada masyarakat. Dan kebadan kam kalau idan kamban anggur benih yo eka. Kau bagi kon Israel ban yo eka ke kanan idan kamban anggur benih yo eka. Niru idan kamban anggur ban yo ban ma. Balan syam kita kecing kerku boleh lakukan keren dalam tajuk ini. Awal ini bahan ini jadi nanti kecing kom kibalik berkum ki Kristen. Halus nem dalam sisa nem ubala penduk mesem dalam sisa usnem obawan rat ikijing syeptin ikijing ma pakunjur ikijing sosi ikijing kuslai kan ikijing dengan ho bangidan yang Yesus ubala yo pan ai ya kata ikijing kerku na kata juni padahal juga dikenal beri ulama ikijing syeptin baro ulama ikijing lana ikijing kuslai ikijing baro kabangila om kata jing syep mamani gide pan syep kajing jengka mamani gide pan kit kajimpang kebamani ini dapat mata banyak no. Ujisu lakit halu tadi kena kalori. Naga bentar coba, naga bentar jopi. Kata ada bentar menikam. Kebentar kebaan. Hari kita dukot kebakan ini iba katin jumlah keom. Henry kata kami siapa bapi pinjai menjual eka kalau kerilo pat keritan. Kini kalau ikan di masyarakat, bahkan dia cakap bagi ikan lain kayak pian mereka Goshen. Kadang keri kanan. Dia kalau menjaga kepada kilompat kepada kita, kebawa dapat ilayu berung, hal yang dijaga. Kalau dijaga kepada niat lemaru, ia kilompat kita. Ia semua ia jenggot kejoka, kejaga kepada dikejik pada jaga kepada dikejik kilompat kita tahu dikejik kita tahu dikejik tentu coba dikejik kita tahu dikejik yang dibawa hati jemput jadi. Kalau perlu hati jaga tem. Ikan mana David akan sampai ke pula Ukraina itu keketian uang lagayan ia ketem coba sergio kejingyap. Nak kebentar coba David hakat tem juga kejingyap coba kena kejingyap. Karena so kalau bersisah itu nak kebentar cuci hakat kepor boleh nak cuci kamtam tidak ke Kristen dese bahagian kepor kadang kejingguna kejingyap kejingi. Kita nak katakan jaga kalau besok kalau kejing tentu kalau keram dia kejing halang berkat. Hakalian itu jing sosial juga dengan jingem. Lain hal yang bagi berkat, ia kejimpat kejiksia kepada hakimat kipat kejini. Lain hal yang berkat buat ia kejimpat kam jaga mat kejini. Abang ia bagi kam kijam kita sakut belum boleh baro. Ia kumpa kalau kejini kalau ke bangunan kejini pernah. Ia dah kejakat yang juga jingem. Dengan ayu boleh kektian itu boleh kehidupan ini. Bahkan dia kejakat, kentok ia kilo berkitab. Kami kejakat kepada sejarah haga itu jadi kadai cipta nak jadi nanti jadi koki benar. Orang ikut Israel, kini baru sekali dari ke bawah boleh kalau kuat nak bertajuk. Kini kami ke bawah tu nak kentut kagak mereka apa? Kau yang kata jaga tu, kadang kita pensisian, kini tu boleh. Berkata jaga kalau menjaga kebenaran kilo, pada kita. Dengan itu bahkan dia jaga kebama. Kini ikut Israel kini baru kayak Herman nak Egypt. Orang kektian itu boleh. Kini jaga kebama pimpin sayuk jat. Kamu langsung ke Egypt. Jat Egypt agak kektian itu boleh ketahui ke bahkan dia percaya. Ke kebama itu kau bahkan dah mulai kena ini kalau ke bahkan dia percaya kalau bahkan sidang orang. Kilo di bawah apa ini? Ikran ni kalian juga start ke bahkan dia kedua. Lain ikran ni kaspat juga dia percaya. Lain ikran ni burung ni bawah dia COVID bahkan dah burung yang di luar. Nalu usim hakikat. Hadu ki Prime Minister, hadu ki beri ki bakrau, hadu ki beri ki baret hapo jangan kimna kasalam, kimna ramlan, nak kejengman jurat kajau ni ujimpang. Kaya bawa dia, kaya bawa dia ujimpang, balik ke klan telah hikaya di kalau bawa, kaya kejengman kejihadan percaya. Ladang isya ni ada kalau pun ke Egypt. Kaya ibarat seorang jadi kimna banyak lagi, maka bakal solusi kalau bawa hadu mentah. Ampak sebadan matang ke vaksin dulu ke balapan ai ke jingada nak mentah jadi beri baju ikan ke Jepang. Dengan awal boleh bersenam baju Yesus. Kadang yang nak mentah ke jami.
Kasnam ko Jisu la panihakan mereka biang berkia ika lo ke jimpang keba ka jimpang ka syirkai padukan penuru kadang ka bor hakasnam ka jumtra Jisu hawa Jisu ula yang hakal beri hawa Jisu hawa ka dikna la pendem amta ula makro i pok ji amta ula ai ni ka jitim ka pam jukut henry ula pankia ro ini jimpang pada jistam kepada hakim hakim kawan kamu tanam bagi jisam yang sudah pada jisam yang ego jisu lara pendek halor kedik nak kalori dia haluran nak dekat hamco ini kecil tongin pasal ini kau dekat gendam ya kan dekat jisu sina bantam laga ya dekat ham kesengiu dunia menam syekh nama balai bekecinya dekat kesengiu kan penmakan pensyekh de gambar perkata ke mesin ke jompi Kijing elek kepada seorang dunia kini kita yang kelapan pernah penting persmen ini. Dikemlapan kata ikan mesin kerja nama, pakai mesin kerja ni kata lagi sampai berklaim war kijong tahu penyampai pada suspai ia kan mesin kerja ni. Badai ini dijaga orang kecil kijong belai. Bakal dijaga ia kan mesin kirai kita kerau harga dijaga. Kini dijaga kan mesin kirai. Kajaga tem kini kajaga tu kecik tentu tu kecik kila mana kajaga kiba beri ulah ha bankan nan ada kasting kecik kecik lada kaduna kata kecik IP kecik ka komitmen kecik ndai nak peta cuci bunge kadang ka pulang dia kecik boleh hawa di pilot back cik ni kau buat apa itu amba kini kajaga kamu kajaga ka hiyo amba sisna bakani ko ka tahu ni kecik ko kecik mesin ko nak peta cuci ko kiba Haka dia kerti ke jadi kumki kuat jadi try. Dan dipulih ke gospel, ke bakat kumkuanis, haka lenong ke baknya, haka tukat ke balai punya oleh beberapa orang kumne. Dia haka ski ke bakat lu, ke ski ke bakat juga jika kawan yang Jisu lagi ke ulah perta bohong. Ladau lu usung seliang. Ada orang hanya pada undi lu. Jauh bangi hanya kumpul orang ke jika jiwa orang ke bagian punya tu lo nak kalau lu jenguk. Henry gani ulah keren siapang dengan sim ya ulah kita kebanyakan sayur dia gani itu keren kita tiada cukup lagi bahagia ni cakap kalau cakap lu bagai cakap kan kerana kecil kerhu ujung mesin bukan ujung lagi let's say cakap lu kila kalau cakap kebani ngiram kami ke vision ngiram kami ke cinta ipang ujung lagi ngiram kami ke guidance ke jalan ujung lagi dijaga harga dicakap kami ngiram kami ke cinta trend ujung terakhir Pengalaman yang boleh memberikan kesan berapa itu kesan bang, dindo ushandu ujungnya kikersan, dindo ushandu. Kalau kalah ikan ini lapan itu, bah ada ketiga cuma, bah ini lapan mah ikamlah jumlah kumpaki pun Israel lamah, menbau Moses penerkam itu dindo, nagawan pengkalan yang ia ketika dunia kerasa, buat penjuru dan pentaban penjuru ini dia kapor kepada Israel. Ngidon untuk sebut jumlah. Ban ID dia kerja penting, ban ID dia kabur habang iban habang yang limpa dia kini kerja ketem. Ban kebentar apa lain? Kat lelaki punya kat kata orang kuning. Karikan dia kabur rai bau blay jombe usumar. Ia semua tu bahan kenika. Jimbatai juga tim jublay. Bah kenika cakap kabur blay berakulan lagi kon Israel. Kalau bercakap kabur usumar. Ban apa orang ini bilang baru kuning. Orang lain begitu kan kabur. Ban kunjung itu juga so. Yang akan dikasih ke jumlah, boleh usumar nak bertajuk ini. Ngidan akan usumar ke jumlah. Apostol Petrus uthok yang dikikantin, kibas ngotna uang punya, lagi boleh akan ciri. Kabanin kau ke Petrus akan nong kebesan pada dekat banyo. Dan keberat kalau cukup dia kerja kuslai joki baru, nala usumar usukher. Mau syaitan joki. Dan beberapa yang kita kuslai baru, kita anxieties, kita kerja fokus lain cuma kita kerja ni berkat, kumnungin yopan, ni berkat kumnungin le, nanti sifat anda kaba, kan ni kalau down anda yopan,
obat pun kumno eka anang lalit pai pat si kam bi jutre ki kumno kan nong ka ban ka ni ka pasai ma bangi ki hem ni perkhat ko slai di ko ki ti bi ni kumno kan pai bi ki shek school lani si ki college bat ki university ki don ki ko sama le si ki ba perkhat minta kumno kan nong ji puli ka junga kumno kan nong ka career ka junga no ong ye pi ublai usumar na ka ban juni lana ublai usumar ni ki simi ka no sa ublai usumar ni banda ayo mau Petras buat hoak yang ada di udah itu Petras balalan yang uji Malaysia. Dekat tak kejadian kejauh boleh nak bentar jauh ni usyakri jauh boleh seram jauh. Balalan boleh uiat kata jauh Petras balalan yang Malaysia. Oh gambar penting kan boleh uiat nak bentar jauh ngapak nak bentar jauh pi. Balalan di pai jauh boleh, balalan di wak yang temat kejauh boleh. Balalan di snap yang bau Petras uang rap. Yang tadi selain jopi autoraji sudah usmar usukher mau syabab jopi. Pada dengan boleh nak sama buat pulai nak kat kawasan. Udah ukuran itu dikatakan mata mesian yang kami hakmat kena syur kijawa. Kapan kenal dengan yang kami kerja ke Bible, kami tu ini yang baik ubreu bekerja mengefi bosya. Ubah jemput juga bekerja kalau ubreu lalu kon. Jom ke jingga ran jom kra ulang ubreu berko la berko ngadu udang san snap berkata maguli udah fi pasyan mulai yo yang ya kata kecil is eidos game David nama ka jutang ka bau David ulai te batu Jonathan ba unyo banda is ay nakabenta ki ko ki ksiu to Jonathan ba halo jom ka jutang ka bagele te David ulai pa yo ubreu berko walau pun bangun syuru jom Pan aku itu invitation ban one siya kami ke jung house yang ban itu ban bang na kami ke jung. Pan ngamodol ba ubi umefi ko siya ulang bre baru ka jing ran mo crowd igin ka siya. War kumju ke jang bre ko jung. One siya ka yix im jung ne ban yang ya ta ka jing isnai ka jung us im ko crowd. Pan na perkhat ma ba ubi umefi ko siya shong ka kami ban bang na ka le ko im de ben. Kadaitan ka jing isnai. Ha ka juga ka ba ubi kun penyak yo ni war mo shu jung. Dari kuat pembantu syarikat kami jauh ke Hawaii ke Johor. Kadang tengah jenis ni, orang kadang jadi kuat kadang jadi betul mesti portion. Nengok orang itu kita ki jangan ni, jauh kadang kami kalau usaha mereka dalam muslim debet kata no yang kita jadi kuat ke Johor. Pada next time berubah, kajian Islam ke Johor boleh. Kalau orang tak boleh no, kajian ko Kejar tak ni, jom kaji Islam itu boleh. Kalau orang tak boleh nak ikut pop, ikut kan, ia kerja dekor, jom kaji dekor. Yo let's say ada ni kerja sang. Hanya ni kalau kita snap, kita nak tengok jom boleh. Kita nak kerja dekor, jom kaji ada ni kerja ikut dia bangai. Kadang kapor kita bagi panggil, kadang kapor hak bagi ni kelam. Kadang kapor bagi eksposisi dia boleh. Dia boleh kalau boleh pada kerja ini, pada makan raya kerja Islam. Pada kalau aku kerja kapor, aku kuat kata kami jom kaji Islam itu bagi dia banyak Hawaii lagi aku. Pada katakan. Jangan tak ni jangka jing Islam kan orang tak lu no yang kita jing dekor ke jing. Bangin ai mau boleh kan ke por kau betul mana hitskan. Bangin baru untuk kon ke jing try. Gilau ke balamah dia ke jing Islam ke jing boleh. Lesi kan kan ke por. Nak jing pi. Kau snow ke jing boleh. Tempat yang sedang ya kan dia nanti ke jing pi kau ke bangai. Tempat yang badan ada ke nanti ban koi. Jangan cakap kau boleh nak keren dengan tak jing. Ngaya be pi banau. Uji suhu dan rekod hal bagi puan tanaman bau ia kacau kacau pi. Ulayap hal bagi tanaman bagi bansil spak ban benar ni mereka mesti kacau pi. Ukot yang bisa takkan cakap kepada di luar balik kita. Kalau nak cakap kalau uji suhu dan ular kacau mereka kacau. Pada bakat pun ulai usma nak betah kacau ni. Unia ulai bakat ini kalau ulai mengingat apa saya tongin nget uji suhu. Tungin peksa dari plan, batu ni paik masuk jisu kalau orang penjanai kecil kecil. Tahu boleh ni buat kerja kan itu buat. Nak kita kini kentin buat kita snow. Nak kita kurang kecil boleh. Amen. Kublai shubone ye pi baro kinong ishimanta hagani ke jing shakri. Kerpang ye kini ki missionary ke bi ke chongi. Nakamtai pastor venue boam badi kong suni syasia. Bad kum kabalang nang ye kenma bani kit pi ke jing duai. Ba bleu nang yo ban ker khui pi kum ke yeng ke sam. Bad kum ju ye ke kam ke chugo ke badon. Hang to pa Arunachal Pradesh hapo 0.
Ngin penuai gani gijing syekri jungi da kabangin yo banir ruai gijing ruai ka basan spaar gijing ruai ka bakhot yang abadi piwei bangin syania scam hakikti ki jong unong pedem jungi u Yesus Kristus. Hadian juga dengan gijing ruai saya sisian ngan skobha ban kerpat i pastor venue buang inyo ya kaban pelan ingi da gijing kerku penuai lakat majing im kajur ngasyanya skem hala utrai men sim paro au ngai tilu abasoy tantor kiwan ban yale shu Scam
keparjini bahawa ini bananu ini nama malu boleh malu boleh ubari menyo yang kaburu bari kecingro nyawa dengan smoker nama kesenam dengan Jesus kabala penmi halo dari kan beri kabala talenti nak kapanta dunia tuai mengelak dengan aja jome dengan smoker haki buat baru dengan kecing jome mengelak dengan syekri mengenal sin bagi nyor bagi penting di dalam kamu jenis ini. Ni ayo yang mereka ni kepor nama kamaran play pom juga. Bagi pulang ke jenis kita lakukan bertamu. Hakan ni kepor kau mentah ke kau. Ngira doain dia ke jenis ku ke jenis. Hakan bagi sayur kau mendoain mau ke jenis syakri ke jenis. Terai bapa pada school di doain dia ke jenis ku ke jenis. Bagi ke jenis snake ke jenis. Bagi doain mau merah ni, bagi nak apa ni asyik. Bagi bet siapa siapa kata. Dan bagi bet siapa Yesus. Walau nombor orang penjenai, ia kecingnya kecing. Ni doain kali kau buat kawan ayam ini kecing suka cuma. Kau balas kecing siapa hangpan. Kau rejaja ini kau dah, bagi kecing berkat kecing ni, apres Yesus. Ni doain kau bang Kristen, bagi penkiat tak cungki. Bagi kenal lagi sakti belum, bagi ketat, bagi penkiat kenyiki. Bagi menyai pak lagi, kecing kau cingkian. Kau pura, bagi berjanai. Ni doain kali kau buat, dan tadi kita berangkam, ia kecing yarap kecing. Pada kecing pendap kecing yang temai. Memang kecing kuat jangan. Tu pendap, ia kecing berangkam kecing kau kuat ni doain. Pengenal doain pemerintah berkiru, bagi lapan bo, ia kecing tengah mili. Bagi kecing sekolah, bagi memang kambah ia kecing kecing. Pada yang kau bagi kita pilih. Giduai nanti itu kita pergi cuci sosi, apa yang kita khususkan juga di kecingnya. Ya rapi kita mungkin lah mungkin berat di sini. Bagi kecingnya kita kian kecingnya mana. Bagaimana yang menjangkai dari bantal kecingnya. Itu kita kami kecing pun selek, kita pun sibuk kujungnya. Giduai bagaimana yang terhad yang bertuai lo kecingnya. Yang mana sibuk kujungnya. Kalau kau kita ular kecingnya kita bertuai lo. Bagi segi berkat lo yang terhad lo yang mana sibuk kujungnya. Halor baharu. Ruai kedua kita jemput ke buat kacang meru. Dan kita kita kami kita selek orang semua kacang meru. Bahagian yang buat kita apa? Kita semua yakin kacang meru. Semua abang kerku bagi kita yakin baru kita bagi dia semua. Yang long kita kerku, kapan Arab, kapan Kristen, kita jadi kacang ni. Kau kikuan kacang meru. Bagi lagi em dah kutu. Leda yakin baru kita bagi dan syentur kacang meru. Ada dua bagi Arab ini bagi lagi sana kacang ini. Bagi lakukan proyek kecilnya, bagi apa longgu kecil kerku, nak kamu tak jiwaipat dengan sini berkorban, kamu tak itu di bawah sana tiap tiga kata kecilnya. Kerku yang berkorban tu berangsa, bagi kisi berangsa, jom kecil itu juga tuai. Di IT yang sempit berklaim buat kecilnya, bagi ayu bagi slow, di jiwai kecilnya dan berbuat. Bagi panik di pelorot ada bagi, engkaulah bermusim bersama. Agar kerja yang bermuatan di Yesus nama yang beridah Tuhan. Amin. Baik bawaan waktu lain kita juga ini kebandapan berjumpa Yesus Kristus Tuhan. Kejengit pada abang juga kita boleh buka. Lem pada selam tiang waktu dengan kita mesti buka. Pada lain orang boleh keluarkan lembat ni hari keluar. Pada baru bagai buka tempat yang kita tidak cuma. Keberan hangi pada kelem sodok satu nak jumpa. Nalu benda pasal di atas bapang juga dulu. Amen.